But if the officials haven't seen it, well, hang on. The referee, Horacio Elizondo's come to the side of the field to talk to the fourth official, and it's going to be a red card, and it is a red card for Zidane. Although the referee didn't see it, his attention has been brought to it by the other officials on the touchline. Mu mwaka w'igihumbi 1915 nibwo Kenny Aston yavutse avukira mu Bwongereza. Uyu mugabo yize ubwarimu ndetse na umwarimu wabigize umwuga ari nakabifatanya no gusifura umupira w'amaguru. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, Kenny Aston yinjiye mu gisirikare cy'Ubwongereza maze atabarira igihugu. Intambara irangiye, uyu mugabo yakomeje akazi ke ko kwigisha ndetse no umuyobozi w'ishuri ryo mu gace ka Essex yavukagamo. Mu mwaka w'igihumbi 1953 Aston yongeye gusubira mu mwuga wo gusifura, maze mu gihumbi 1962 anahabwa amahirwe yo kujya gusifura imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yagombaga kubera muri Chile. Muri uwo mwaka uyu mugabo yerekeje Santiago muri Chile ndetse anahabwa amahirwe yo gusifura umukino ufungura wagombaga guhuza Chile n'Ubutaliyani. Buri gihugu muri ibyo cyari gifite igitutu cyo gutsinda uyu mukino, gusa ni umukino waje gutungura benshi bawitabiriye. Ku isegonda rya 12 Aston yari amaze kubona ko uyu mukino utaza koroha kuko nibwo habonetse ikosa rya mbere. Ku munota wa 8 Aston yashatse gusohora mu kibuga Giorgio Ferini nyuma yo gutera umugeri umukinnyi wa Chile. Aston ntabwo yari azi kuvuga Igitaliyani ndetse na Ferini ntabwo yari azi Icyongereza. Icyongeye nuko icyo gihe ikarita zikoreshwa mu kibuga zari zitarabaho. Ibi byari ibyago kuri uyu musifuzi, gusa yafashijwe n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ndetse n'abashinzwe umutekano muri stade maze basohora Ferini. Bidatinze, mbere yuko igice cya mbere kirangira, Leon Sanchez wakiniraga Chile yateye ikofe Mario Davide w'Ubutaliyani maze Aston aramwihorera ntiyamusohora mu kibuga. Mario yagize umujinya w'umuranduranzuzi maze nawe ahitamo kwigira jetiri atera umugeri Sanchez ndetse abikorera mu maso y'umusifuzi. Ihurizo ryagarutse ari ryarindi kuko Aston yabuze uko asaba Mario Davide gusohoka mu kibuga kuko atashoboraga kumvikana nawe ku rurimi. Aha birumvikana ko hari hakenewe ikimenyetso cyari gutuma umukinnyi amenya igihano ahawe hatabayeho kuvugana n'umusifuzi. Uyu mukino kubera amahane yawuranze waje guhabwa izina rya Battle of Santiago cyangwa se urugamba rwa Santiago. Uyu mukino kandi wasigiye amasomo menshi Kenny Aston ku buryo byamuteye gutekereza cyane yibaza uko yabigenza ngo abone ibimenyetso umusifuzi yakoresha arimo guhana umukinnyi bidasabye kuvugana nawe. Ubwo yari mu nzira avuye kuri stade ya Wembley, Aston yahagaritswe n'amatara yo ku muhanda azwi nka feu rouge. Uyu yitegereje aya matara maze yibanda ku mabara abiri ari y'umuhondo n'umutuku, maze abona ko aya mabara yakoreshwa mu mukino w'umupira w'amaguru, bigakuraho ikibazo cyo kutumvikana ku rurimi. Aha yatekereje ko byakorohera abafana kumenya niba umukinnyi yihanangirijwe cyangwa asohowe mu kibuga. Uyu mugabo yahise akora amakarita abiri ndetse asobanurira FIFA iby'ayo makarita, maze ikarita y'umuhondo n'iy'umutuku bikoreshwa bwa mbere mu gikombe cy'isi cyabereye muri Mexique mu mwaka w'igihumbi 1970. Kenny Aston wabaye intwari y'umupira w'amaguru mu bijyanye no gusifura yitabye Imana mu kwa 10 kwa 2001 ubwo yari afite imyaka 86 y'amavuko. Reka noneho tuve ku mateka y'uko ikarita zikoreshwa mu mupira w'amaguru zavumbuwe, ahubwo turebe nibande bahawe ikarita y'umutuku kubera igikorwa wakwita ko gisekeje cyangwa se gitangaje. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Tuyizere Mubaraka. It's a red card for Sergio Aguero. He's been sent off in the final few seconds. And now Reka duhere muri 2016. Muri uyu mwaka nibwo ikipe y'igihugu ya Bosnia Herzegovina yakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubugereki mu gushaka itike y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya muri 2018. Bosnia Herzegovina yayoboye umukino n'igitego kimwe ku busa kugeza mu minota 10 ya nyuma y'umukino. Muri iyo minota nibwo Edin Dzeko yagonganye na Sokratis Papastopoulos maze Dzeko agwa hasi. Dzeko mu gushaka kwirwanaho yafashe uyu wahoze ari myugariro wa Arsenal maze amukuramo ikabutura amusiga yambaye umwenda w'imbere gusa. Umusifuzi yananiwe kwihanganira iki gikorwa maze ahitamo guha ikarita itukura Edin Dzeko. Ibi byanabaye bibi ku gihugu cye kuko byanarangiye ikipe y'igihugu y'Ubugereki yishyuye umukino urangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Edin Dzeko w'imyaka 37 yakiniye amakipe nka Wolfsburg, Manchester City, AS Roma, Inter de Milan, kuri ubu akaba ari muri Fenerbahce.
reka nsubire inyuma gato njye muri 2002 ubwo ikipe ya Arsenal yakiraga ikipe ya Liverpool kuri stade ya Highbury. Muri uyu mukino wa FA Cup abafana ba Arsenal ntabwo bishimiye imisifurire ya Mikel Riley nyuma yuko yari amaze guha ikarita itukura Martin Keown. Uyu musifuzi yaje kubihuhura ubwo yongeraga guha ikarita y'umutuku Dennis Bergkamp. Aha noneho abafana ba Arsenal bariye karungu maze batangira gutera ibintu mu kibuga. Mu byatewe harimo n'igiceri cyatewe kapiteni wa Liverpool icyo gihe Jamie Carragher. Uyu munyabigwi w'abapolisi b'Imasa Saidi nawe yararakaye maze afata cya giceri nawe agisubizaho cyari giturutse mu bafana. Mikel Riley yahise yereka Jamie Carragher ikarita itukura kubera icyo gikorwa maze asiga abafana ba Arsenal nibura bahumetse gato. Nyuma y'uyu mukino Jamie Carragher yaje gusaba imbabazi mu buryo bw'inyandiko kugira ngo adahabwe ibihano na FA gusa ahubwo yaje kwihanangirizwa na polisi. Jamie Carragher w'imyaka 45 ubu yabaye muri Liverpool ubuzima bwe bwose kuko imyaka yose yakinnye umupira w'amaguru nta yindi kipe yakiniye. Kuri ubu uyu mugabo ni umusesenguzi wa Premier League kuri televiziyo. Reka noneho nsimbuke gato nyarukire muri 2013. Muri uyu mwaka nibwo Eden Hazard yakoze amahano buri wese atakekaga ko yakora. Icyo gihe ikipe ya Chelsea yakinaga na Swansea mu mukino wa kimwe cya kabiri cya English Football League Cup, iyi izwi nka Carabao Cup. Iminota 80 yose yarirenze nta kipe irabasha kureba mu izamu ry'indi. Swansea yabonye ibitego bibiri mu minota ya nyuma maze igitutu kirazamuka ku bakinnyi ba Chelsea bifuzaga nibura kubona igitego kimwe cyari kubabera impamba mu mukino wo kwishyura. Abana batoragura imipira ku kibuga cya Swansea batangiye gufasha ikipe yabo kuba bagabanya igitutu cya Chelsea. Charlie Morgan we ntabwo yabigiriyemo amahirwe kuko yashatse kwima umupira Eden Hazard washakaga kuwurengura ngo awusubize mu kibuga byihuse, maze uyu mubirigi amurebera umugeri mwiza wo mu mbavu amwambura umupira amusiga agaragurika. Hazard yahise yerekwa ikarita itukura maze asiga bagenzi be ku rugamba. Iyi nayo yabaye imwe mu makarita atukura yatanzwe mu buryo butangaje. Eden Hazard yakiniye amakipe nka Lille, Chelsea na Real Madrid, kuri ubu akaba nta kipe afite. Ni mu gihe Charlie Morgan we ubu ari umucuruzi w'inzoga ukomeye cyane ndetse ubu akaba barirwa mu bakire kuko afite umutungo wa miliyoni 40 z'amapaundi. Ntarava muri 2013 reka nyarukire ku munyabigwi wa Barcelona na Argentine, uyu ni Javier Mascherano. Uyu mugabo muri 2013 yabonye ikarita itukura nyuma yo gukora igikorwa gitangaje. Uyu yari mu mukino ikipe y'igihugu yakinagamo na Equateur. Uyu mukino wari wo gushaka itike y'igikombe cy'isi wageze mu minota ya nyuma amakipe yombi anganya igitego 1-1 kandi buri kipe yifuzaga gutwara amanota 3. Mascherano yagize ikibazo cy'imvune muri iyo minota ya nyuma maze biba ngombwa ko bamuterura mu kibuga kugira ngo ajye kuvurirwa hanze y'ikibuga, ari nako umukino wagombaga gukomeza. Umwe mu bari bamuteruye ariko icupa ry'amazi ryaramucitse maze regwa kuri uyu musore. Uyu yahise ahaguruka bwangu ku ngobyi yari aryamyeho akubita umugeri mu bitugu wa mugabo wari umuteruye. Umusifuzi yahise amuha ikarita itukura maze uyu musore mu kwisobanura avuga ko abari bamutwaye bihutaga cyane akabona agiye kugwa. Gusa yaje no gusaba imbabazi avuga ko yakoze amakosa yo gukubita umuganga. Iki gikorwa nacyo cyafashwe nk'igitangaje cyatumye umukinnyi ahabwa ikarita itukura. Subiye inyuma gato reka nyarukire muri 2011 gusa ngume muri Amerika y'Epfo. Ikipe ya Santos niyo yavumbuye ndetse inaha amahirwe impano ya Neymar Junior. Uyu musore ku myaka 19 y'amavuko yari umukinnyi ubanzamo muri iyi kipe. Nubwo impano ye y'umupira w'amaguru idashidikanywaho, Neymar afatwa nk'umwe mu bakinnyi batajya biburira ku bijyanye n'udushya. Uyu rero muri 2011 ubwo ikipe ya Santos yakinaga umukino n'ikipe ya Korokoro yo muri Chili yakoze agashya kamuhesheje ikarita y'umutuku itangaje. Uyu musore yatsinze igitego cya gatatu muri uyu mukino wa Copa Libertadores maze mu kukishimira akora ibitarashimishije umusifuzi. Neymar yabonye umufana wari wazanye mask ikoze mu isura ye maze arayimwambura ayambara icuritse. Ibi umusifuzi yabifashe nko kurenga ku mategeko maze amuha ikarita itukura asohoka mu kibuga ryo. Umutoza wa Santos icyo gihe yavuze ko ababajwe cyane n'ibyo Neymar yakoze ndetse ko atazihanganira umukinnyi ubona ikarita itukura kubera ubujiji bwo kutamenya amategeko.
Muri 2014 Kieran Gibbs yahawe ikarita itukura azize kwiyogoshesha kimwe na Alex Oxlade-Chamberlain. Aha byari mu mukino ikipe ya Chelsea yanyagiyemo ikipe ya Arsenal ibitego 6-0. Uyu mukino wabaye mu masaha yo kurya ibyakumanywa maze abasore ba Arsenal banyagirirwa imvura y'ibitego ku zuba ryo ku kiraro cya Stamford. Abasore ba Arsene Wenger batangiye umukino nabi kuko mu minota 7 gusa bari bamaze gutsindwa ibitego 2-0. Hadaciye kabiri ku minota 17 Eden Hazard yateye umupira mu izamu maze Chamberlain yigira umuzamu awukuramo n'intoki. Andrew Marina wari wasifuye uyu mukino yatinze kubona ibyabaye ariko umusifuzi w'igitambaro amwereka ko ari penalty ya Chelsea. Mu kumusobanurira yamubwiye ko habayeho kugarura umupira n'intoki maze nawe agendeye ku by'amaso yatari yabonye neza atanga ikarita itukura ariko ayiha Kieran Gibbs nyamara ikosa ryari ryakozwe na Alex Oxlade-Chamberlain. Urebye aba basore byari byoroshye kubibeshyaho kuko uretse kuba bose ari abirabura b'inzobe bari banafite inyogosho zisa cyane ku buryo kubibeshyaho byari byoroshye. Uyu mukino wabaye mubi cyane kuri Arsene Wenger watsinzwe ibitego 6-0 na Jose Mourinho batajyaga imbizi kandi akabimutsinda ku munsi Wenger yatozaga umukino w'igihumbi muri Arsenal. Iyi nayo ni indi karita y'umutuku yatanzwe mu buryo butangaje cyangwa se busekeje. Robin van Persie nundi mukinnyi wasohowe mu kibuga akoze ikosa ritangaje cyangwa se risekeje yewe bamwe bakanabifata nk'akarengane. Uyu musore wabaye umunyabigwi wa Arsenal ariko wanakiniye mu kiba Manchester United yasohowe mu mukino ikipe yakinagamo na FC Barcelone mu buryo benshi batavuzweho rumwe. Muri 2011 amakipe yombi yagombaga kwisobanura muri UEFA Champions League aho umukino ubanza wari warangiye ikipe ya Arsenal itsinze FC Barcelone ibitego 2-1. Umukino wo kwishyura ikipe ya Arsenal yasabwaga kwihagararaho imbere y'aba basore ba Pep Guardiola kugira ngo bagere muri 1/4. Iminota 60 yarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-1 ari nabwo ibintu byahinduye isura. Robin van Persie yisanze imbere y'izamu wenyine maze umusifuzi w'igitambaro akimanika avuga ko uyu muhorandi yaraririye. Umusifuzi wo hagati yavugije ifirimbi ariko Robin van Persie ntiyayumva ahubwo atera umupira mu izamu. Mu guhindukira yabonye umusifuzi wo hagati yazamuye ikarita y'umuhondo yari ya kabiri kuri uyu musore muri uyu mukino maze abahawe ikarita itukura. Van Persie na bagenzi be utibagiwe abafana ba Arsenal baguye mu kantu gusa umusifuzi we yari yabifashe nk'igikorwa cyo gutinza umukino no kutishimira imisifurire. Amashusho y'uyu mukino yagaragaje ko uyu musifuzi yarenganyije uyu musore kuko mu bigaragara atari yumvishe ko basifuye ndetse kandi byagaragaye ko yateye umupira hashize isegonda rimwe gusa nyuma yo gusifura. Iyi karita nayo yashyizwe mu zatanzwe mu buryo butangaje. Edison Cavani nawe ari mu bahuye n'isanganya ryo gutsinda igitego aho kumubera umugisha ahubwo kikamubera inyatsi. Uyu munyayirigwe yakiniye amakipe nka Paris Saint-Germain, Napoli, Manchester United n'andi atandukanye. Muri 2014 Paris Saint-Germain yakinnye na Lens umukino wa shampiyona. Igice cya kabiri kigitangira Cavani yatuye hasi na myugariro wa Lens Jean-Philippe Guibame maze umusifuzi atanga penalty n'ikarita y'umutuku kuri uyu myugariro. Cavani yinjije neza iyo penalty maze mu kwishimira igitego akora ikimenyetso cyo gutera ivi maze afura amaboko nk'umusirikare urimo kurasa. Ibi ntago byashimishije umusifuzi wahise anamuha ikarita y'umuhondo. Uyu musore yibajije icyo azize maze mu kubaza umusifuzi icyo amuhoye ahita amwongera indi karita y'umuhondo abasohowe mu kibuga ryo. Ibi byababaje cyane na Nasser El Khelaifi uyobora Paris Saint-Germain wibajije ikosa umusore we yakoze ryatuma ahabwa ikarita itukura azira kwishimira igitego. Iyi nayo ni indi karita itukura yatangaje benshi ndetse itaranavuzweho rumwe. Reka nsoreze muri 2019 ubwo David Abraham yahabwaga ikarita itukura ndetse agahabwa ibyumweru 7 adakina kubera ikosa ritangaje. Muri uyu mwaka mu mukino ikipe ya Eintracht Frankfurt yakinagamo na Freiburg, iyi kipe yageze mu minota y'inyongera yatsinzwe igitego 1-0. Abasore ba Frankfurt bashyizemo imbaraga zishoboka bashaka kwishyura ari nako igitutu cyari cyazamutse cyane. David Abraham yashatse kugarura umupira ku murongo maze uramusiga nawe ahitamo kuwushota ariko kubw'amahirwe make awushota umutoza wa Freiburg. Abakinnyi b'iyi kipe bamwirukanganye ikibuga cyose maze nawe yabangira ingata arabasiga.
nyuma yo gushira impumu uyu musore yeretswe ikarita itukura kubera gushota umupira umutoza w'ikipe bahanganye. Ibi ntibyarangiriye aho kuko Bundesliga yahagaritse uyu musore ukwezi n'ibyumweru bitatu adakina nyuma y'igikorwa kigayitse yakoze. Benshi babifashe nk'akarengane bavuga ko uyu musore atabikoze ku bushake ndetse ko ibyo yakoze ari ibintu bisanzwe bikorwa n'abandi bakinnyi, ahubwo ari amahirwe make yagize umupira ugafata umutoza wa Freiburg. Uyu nawe yashyizwe ku rutonde rw'abakinnyi bahawe ikarita y'umutuku mu buryo butangaje. Ngabo rero bamwe mu bakinnyi bazize amaherere bagataha badakoze icyabazanye kuko bavuye mu kibuga badasoje umukino wari wabazinduye. Burya ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga, ariko nanone ngo hari abazira ukuri kimwe nuko ngo hari abazira akamama. Ndabashimiye kuba namwe mudahwema kubana natwe. Njye ndi Tuyizere Mubaraka.